Explore Kapatisi TV. Pulit MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit ke is khasi hers kleyo kiam yo Panah, yo bala kenno bu ude badon kti bane Be-Ijot. Yaka Khunruit ke bala Armet minta lan ru benaikin thi. Haka jinga keram bikilar pathai kubor, haka pratrik naitung arajar arpusan, Superintendent of Police City, jong ke is khasi hers district, ba Herbert Karkongor, uliat ho bagi pulit tang syuyok pediang yaki jahar. Kla register case hapok ke Pokso Act, ba dah hikat tu kini hikendon jong BNS. Uliat ho ru bagi pulit special cell, kibla penlong ke jing tuat ke bajur. Kala yok kiam yu nu Panah, na kuwi ke Shnong Nari Boy District, bat bentaki pulit, kidang penlong ke jing token ke babenya persyaya u. Dia mengilai yok ke FIR, na kami jing tu survivor, ada shitrik mah, ngilai yok ke FIR. Dia kini ngilai register case of Pokso Act, plus kadang tu BNS, kata training section ngilai. Di masnya tu ngilai ia investigation, hakim ngilai nagaliang jong IO jong ketanat ila form ila interrogate iki haba kila batai mo itu i kong yo batai ba tu Panah ti ngila wat yu namar kidan bo om sa sti ti dala wat sti om bom dan sti ila ya chishu ka investigation la bo ki nong sengkiat but hadian ketu menen kesi ngila yo banbat ya uni accused golong Panah mo jadi kena yo na city po Riboy district but kani kadilang ma kajing trelang jong pulit na maulay pulit jong sting na Riboy but ruki special cell na po ka iska sales team nila yo kem yu but kadang jitokit kadang yan but adin katangin sa forward yu sipo ngala batay mo kajing wat jong i complete ang kuwi kajeka namar bangi yo information first don siya kuwi kajeka adin kata dalawat lapag ni ka jaka ka idon kadish di om bagdi trashno te ding katu pade ni penukam ni investigate ni haduh ni lab ma menen gamit lab yo university sport district ko kani ka Pokso Act mo e haki Pokso cases te ko we ka statement jong survivor ru along the ege batay ti ya ini kena hingin sa pokok dan record statement ke jong ni 183 jong BNSS baru kibun ki FSL rungin sapa namar begini kin lagi scientific ilmu scientific aids to investigation ini kirap ini menta kidang yak ayu bedu dan ke jingla ula jingla ru la bon sen ni menta ngidang ayu doket ketu te ru menta ngidang wab ulon vol sakani ka case kan. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.